Sebuah kaset unik yang berisi rekaman audio John Lennon sedang diwawancarai serta sebuah lagu yang tampaknya tidak dipublikasikan oleh grup musik rock legendaris The Beatles telah terjual seharga 370.000 krona Denmark atau sekitar 58.240 dolar Amerika Serikat pada Selasa 28 September di sebuah pelelangan di Denmark. Kaset berdurasi 33 menit itu direkam oleh 4 remaja Denmark 51 tahun silam. Dalam kaset tersebut, 4 anak sekolah berusia 16 tahun mewawancarai sang bintang The Beatles yang sedang melakukan kunjungan ke Denmark bersama istrinya Yoko Ono selama sekitar 1 bulan. Kaset itu merekam pertanyaan tentang kampanye perdamaian pasangan tersebut, gaya rambut The Beatles dan John Lennon. For about 30,000 euros, but obviously it's an auction house, so if the price goes even higher, we will provoke a little smile. Det gik over forventning, må man sige. Det var vurderet til et sted mellem 200 og 300.000, og det røg for 370.000, så vi kan kun være tilfreds. Seorang pembeli dari luar Denmark telah mengamankan kaset tersebut dengan mengajukan penawaran melalui telepon. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Copenhagen, Denmark.